درس دي فصل أنس كمنهاج المسلم المادة الرابعة ويندن دنا يبرن في وجوب نيوتا في وقت قل صوم رمضان هو قل سوما وبيان فضله أبانجي نقول إمبرال كوني كم إمو ألف وجوب وقت قل صوم رمضان هو قل لير سوما صيام شهر رمضان هو قل لير سوما واجب كوادي دون كنيون بالكتاب كدفتر الله وسنة كسنة ونعم نفعله وجماع الأمة فتنقل مفتد فوق إمو فقد قال تعالى قم لي الله دالي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم كلا يمودون تواد ليورندون هما هوري جان هما سبو هوري مكو يوهور هناك لا سيدتي دو ليورندو ييري ندو يتي موندن دي نا اون شهيدا دون نو وقول رسول ما كن لا صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس اسلام مهام اتغال جوي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان وقول ما كن لا صلى الله عليه وسلم ارى الاسلام تغال الاسلام دين وقواعد الدين تغال دين دين ثلاثه كولتات عليهن كو دewden don ussisal islam ko islam on wada fondateur islam on wada sibasma man taraka kala ci do wahidatan gotel min hunna en tugale tati fo waray on don be ha sab ko acci kon kungotu don kafirun ko kefero halalud dami wargol muhibba ya makko danu dagi din tati shahadat la ilaha illallah was salatul maktuba julde farilanden wa sawm ramadan e horugol lewru sumay ba fadlu ramadan bural kon kon sumay li ramadana no wadani sumay fadailu buri azimatul mawnude wa mazaya e mantoreji adidatun dududi lam takun lilatanaki li ghairi ko hina khairu min ash-shuhuri modele bediti din wala hadisu taliya dun non de hadisa je wonde adde do tusbitu de tabintina dalika dum watu akiduhu de tentina nay en dum ha fame holode qawlu sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu waqtuji din joyi wal jum'atu e juma ha e juma wa ramadan e sumaye ila ramadan ha e sumaye mukaffiratun ko hobbitaydi itta lima bainahunna kala bakkatuji koni hakkunde majji ini jituni batil kaba'ir si bakkatuji jeni din pottitama wa qawli sallallahu alaihi wasallam e ma kun laado man sama ramadan kala hordo lewru sumaye harako wari dum ko imanan wa ihtisaban ko gumdinal e tanjinagol baraji din ka Allah ghufira law haray o yafete ma taqaddama kala ko ardini min dambi modde bakkatuji makko din وقال صلى الله عليه وسلم نلا ماكي ورأيت مي رجلا غرق من أمتي مرد مفتي أن يلهثهم الله أتصن دونك كلما ورد ثم قال فكت جلد هودا كويند ويرى منع منه وسكى ما يفيو فجاءه صيام رمضان كرك سوما أريمو تيكوونو دهورد كإنترفنانيمو فسقاه كيرنيمو ورواه هكذا انتنيمو وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان صلاتك أول ليلة جمع أرانا أمي رمضان سفدت الشياطين شيطان يجين فك جول كتدي كلمة ومرادت الجان جنات مرتدين وغلقت سكي أبواب النار دمبو ديتدين جيدي دي فو فلم يفتح ديتتاك منها إما جباب هاي دمبو غلغوتا وفتحت أديت أبواب الجنة دمبو الجنة دين جيتتي فو فلم يخلق سكي تاك منها إما جباب هاي غوتا دمبو غل ونادى منادي نضو ونضى يا باغيا كأيو بيودو الخير مؤجرن دين أري أقبل فيوتو تيميري ويا باغيا كأيو بيودو الشر ونعم أقصر من دين يمودون أكو ekadi walillahi noden Allah itubun rindingol dolle minan na imorde yitende yitengen ender lewrundo wadalka dum do kulla laylatin ko kala jemma ender jemmaji sumay din ha sumay may almadatu alkhamisatu windan de jiwa berende no yewta en fi fadlil birri fi qural diggere wal insan e moƴƴugol ngikku munyo nafa yimbe ben fi ramadana e nder suuma e nafoore koni mun ko li fadli ramadana no wadani suuma e qad fuddila gomdindo burnama kullu ma yaqaw li fadli ramadana sabural kon e suuma e qad fuddila gom di burnama kadi kullu ma yaqaw kala ko wadata fihi e nder mayru min afali khairi modde golleli moƴƴi wa adru bil birri e diggireji wal ihsani e moƴƴugol ko wada kon e mayru mamin dal kan jiya e mudum awalan as-sadaqati tugol sadaka
idi ko qala sallallahu alaihi wasallam afdalus sadaqati ko buri mojude sadaqaji din fab sadaqatun ko sadaqa ittado fi ramadana wa qala sallallahu alaihi wasallam man fattara sa'iman kala huntindo horudo falaw nawdan majru joddi makko ndi min ghairi an yanqusa ko aldai du hitagol min ajri sami morde joddi horudo shayna e wonde wana sare ko horudon bawada huntinimo wasi tajete don ka joddi makko seeda o da kadi yede no ko heɓata hendo to joddi makko timmunidin oɗa sabu ko huntinima kon o waɗane yeru ɗum kon ɗum ho faamuɗa sa hoori ñallal suumaye a huntini goɗɗo naare nde ñande ɗe mari ñalaɗe ɗiɗi sa huntini sappo nande ñandere ɗe mari ñalaɗe sappo e goho wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki man fattara sa'iman kala huntinɗo horuɗo ala ta'amin foti ko ñamete aw sharabin foti ko jaram min halalin immorde ko dagi yo taw tun ko dagi foti ko muytete foti ko bomborde foti ko tamarore sallat alayhi al malaikatu sabu malaika ben du antomo fi sa'ati shahri ramadana e der sa'iji leeru suma yidi fap wa salla alayhi jibril alayhi salatu wassalam patron on du anomo laylatul qadr allahu akbar awa teddungal men enen silbateriɓe tawɓe jombali immotoɓe yaha mami inna onon ɓami tawa kay silbateri mi abdoullahi kalamɓe jombi tato onon silbateriɓe immotoɓe inna kañum ɓay jombali ma marɓe ɓeygu ngutunta kun kadi no fulawa ma no acci kun lagine ga joɗo extérieur immo yaha ka julɓe ɓe huntotoɗo yaada ɗon e ñeddugil muɗum ngil ma e kuyergu munkum naɓorta fus inna kañum ɓay mara ɓeygu dallinora ɗum yo andu himo perdi baraji mawlanaɗi amara ɓeygu ko defani ronka rewde ka yeyoɓe mboyri ɓen ɓe soda ɗon mboyri waɗa ɗum e poori ɗum adda wayla ɗum e nder tankowal mboyri goɗɗo aron kay rewde kaɓe futti ɗon soda pila hon futti ara wayla ɗum e nder tankowal futti goɗɗo aron kay sodude banana seeɗa ma lemune seeɗa ma tamaro seeɗa ara selva yiɓe ɓen oɗa bombore oɗa lemunere oɗa tamarore oɗa bananaro ɓe huntora mo wi'i ko ƴoyre natirta aljanna o taway komo neeɓi nder ton watte yiili acce gudda wona metiye guddan ɗuytata jawdi goɗɗo teddungal ma an e ɓiɓɓe ma fow e ɓe ma fow iwtiron e ɓaawo koppi hu gotum tata pellete hiɗa andi sa yehi ha kalawol ɓenni ene awa yilte ɗon nani hande ka huntorde ton ganto no wodi ton fottetake kala huntoy kam da fellitare nde ñande a borrama an e ɓen ɓiɓɓe ma iwtiɓe ɓaawo kun koppi hu gotum ɗon hiɗa felliti son yiltude e makkon ka suudu hay wikkidirgol wawata heƴude e muɗum donc goto kala sino yawde ka huntagol yo miijito simo tambi ka o tambake ko tambi kon o miijita kanko e ɓeygure makko ko iwtiri kon ɓaawo ɗum ene si ɓe innama yo ɓe tuppu ɗum ɗon ɓe ñama kamɓe tum ɓe haaray ka ɓe harata on tigi anda ɗon sino wakkilima sino raɓɓindini he fa hasibu anfusakum min qabli an tuhasabu mi abdoullahi kala mi ala wolirde fiyo goɗɗo welto komi wolirta ko fiyo Allah subhanahu wa ta'ala welto en faami ka watten yiiɗi aywa ko honto wonɗen nelaɗo maki wa kana sallallahu alaihi wasallam laati ken nelaɗo Allah ajwada an-nas bil khair himo ɓurno tinnade yimɓe ɓen fop e waɗugol moƴƴere wa kana ajwada ma yakunu laatiki e nder tinnare ko laatoto ko e muɗum fi ramadan ko nder suuma hina yalqahu jibril tumo nde fottata e jibril sono kala saniyan qiyamul layl immagol jemma juula إذا قال صلى الله عليه وسلم سبحانه لا ما كمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو حديث دو إن جنگي مهائرونك إن فيدي مهائرونك وكان لاتي صلى الله عليه وسلم يحييه مورني تينو ليالي يا رمضان جمع جسوما يدين فو نابال لسافة سكتر إلين تنده وإذا كان سلاتي كانوا الأشهر الأواخر سافة سكتر أي قضاء أهلها وفين دي نبي ينقر مكونه وكل سخير إكلا بيكم تسكم وكبير إمود جنيجو يطيء صلاة واو جودا الجولة ما درق الجولة وفين دي نايمو ثالثا تلاوة القرآن نقول جنقل القرآن على الكريم تدون دين إذ كان لاتك رسول صلى الله عليه وسلم نلاد الله يكسره مدؤنا من تلاوة القرآن جنقل القرآن الكريم تدون دين في رمضان عند سومه وكان جبريل لاتي جبريل عليه السلام يدارس ويمارينو او جنة نلادو ريوتانو نلاد القرآن في رمضان عند الليل سومي وكان لاتي نلاد الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة مجوتنا إنو جنجين ومؤيا في قيام رمضان عند وارغل قيام الليل أكثر كبري دوري مما يطيل كوجوتنا إنو كن في غيره عند الليل انتنا سومي فقد صلى معه قم دي جولي وندو ديماكو كان كنلاد ونيندگو حذيفة بن اليماني laylatan jemmarego
bana la do habbiri surni fatiha fakara be jangi bil baqara summa ali imran refti be kini ali imran summa nisa refti be kini surat nisa suratu jitati darde hotel ewre dum kadi ona jangugol wor la yamaru be fejjirta bi ayati tahwifin aya kulul kamba ka woni illa waqafa sona be darato indaha e takko aya on yasalu be toro Allah yo Allah dando be woni kon e aya kono non kadi be hewtata mabbire sona be darato be toro Allah yurmende koni don kon ko rabbidi kon kanko sifi don o wi fama salla rak'atayn onali ne laada mo gayna darde di hatta ja bilal hatay bilal ari fa adana udisi kema bi salat fi julugo ngol wonde de asubaka on heewi darde didi tay bilal ari na ne laado leer yoni he awa kama warada wono juliri fi sahih ka bukhari ka muslim wa qala sallallahu alaihi wasallam as-siyam korka wal qiyam e daragol yemma he yusfi'ani didi ko tefana de lil abdi yana yawmul qiyamah yaqulu sawma korka inna rabbi jumi'an manatu ta'ama wa sharaba bin nahar mi haduno nyamugol e yargol e der nyalloroma jidin wa yaqulu al-qur'an kadi inna alla manatu mi haduno o annawma dana go bilal jemma fa shafina bi mentor kema yana men tefanam alla dalam yani alla ina moji wuri ko moji kon fu rabi an abuna al-itikaf wadgol itikaf non taw hakke ko tawata usunna do muti majji hakkunde men few si goddo no wajaade fi itikaf haray wuri de humpa ko ni dum en anda ko ni itikaf ko yawgol ni baka julirde wona ton furaje mañalor ma embere balde de on tigi happiden ila balde tati ha nattiri do ha balde sappo ha yontere ha lewru kono non sharti hara on tigi no mari défense timmudo ko accene be ngure makko nen ko be nyama na ci golbe be mbeenno e toragol e nyallirgol ronka ko ittira koje na dum wa koni dum mulazamatul masjid ko nyibugol ka julirde lil ibadati fi dewal arana wala gol dano kadi tagarruban ara ko battorgol dum kadi ila Allah ka Allah azza wa jalla wana yingo fi yonan hikka kari wanno itikaf fagari itakafa gomdi ufinike sallallahu alaihi wasallam walam yazal usira li atakifu mu ufino al ashra al awakhir ibal sappo sakkito eden fo min ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala ha Allah ittitimu kama warada fi sahih wa ardika bukhari wa qala alayhi salatu wasalam la maki al masjidu julirde baytu kulli taqiyin ndeng ko de suudu kala hulo Allah himma de suudu kawre leedi do julirde ndeng fatakaffala Allah on fawtanike liman kana kala lati do al masjidu ko julirde nden baytuhu woni suudu makko dum Allah fawtanike mo bir ruhi fawtere war rahma e yurmende wal jawaza e lumboygol ala sirati kasirat ila ridwanillahi ha o hewtoya kawela e Allah ila jannati ha onato e aljanna Allah jettani mo garante khamisan al-i'timar wadoygol umra e sumaye wo koni dun ziyaratu ko juro yagol baitillahil haram suudal teduno lit tawaf sabu wango yagol wasa'i yahugol fi ramadana إذا قال سبنا نلاد ماكي أمرة في رمضان تعدل إنه بندير حجة معي حج دار ويان كيكو براجي دي مونيم وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى أمرة هاي أمرة كفارة كدف يا فتودي فكيدي حبيتيدي ما بينهما بكاتو يكون حكون ماجي المادة السادسة ويندان دجيغا بيرن في ثبوت شهر رمضان نيوتن في تبوتغول سوما يداريكه ko andinta en enele jango ko horugol yasbutu no tabitira dukhulu ramadana natugol suma be hadi amrayn sabu gotele peji didi awwaluhuma arande mudum kamalu shahri sabiqi timmugol lewru aditin dum anhu e gaay suma e wa ko ni dum lewru sha'ban sabu suma e timmugol du capantati fa idha tamma timmani li sha'bana salasuna yawman balde capande tati haray hala ala fa yawmul wahid wa salasina nyallal capantati e go abangal bayleru taranti en alaka lebbi julbe haray ngal nyallal capantati e go abal min sha'bana immode sha'ban e huwa awwalu yawmin haray ko ngal wontata nyallal arana ngal mi ramadana immode suma tato an furay no fottana wasanihima tobbere dimmere hollande jango ko suma e ru'yatul hilal ko yegol lewru suma endu fa idha ru'ya hilalu ramadana si lewru suma endu yi amadarike laylata salasina e jemma cappantati o min sha'bana immorde sha'bana nyallal noga e jeena e bangal jemma cappantata bon fakad dakhala shahru ramadana ay don kadi pellet lewru suma e nati o wajaba wadike sawmu horugoldu e qawlihi ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum
wa qawli rasul ma kun la sallallahu alaihi wasallam idha ra'aytumul hilala so yi lewru ndon darike fasumu hore wa idha ra'aytum so yi nduya kadi darike faftiru hunte fa in ghumma alaykum sinit bitani pit on famali haray ko watton fakmilul iddata timminane konto renden sabbordu suuma e salasina yaman balde cappantate yande cappantate go konto go suuma e jibili bi wala ويكفي no yona kadi fi subuti ru'yati shahadatu fi subuti ru'yati fi tabutugo li'egol mayru shahadatu adilin sede yagal numdudo goto online ma numdube dido moƴƴo goto ma moƴƴube dido be andira fenande se ari inni in suuma e darike aray no dagi ka hore idi ko de ajaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela dallon daginani shahadata rajulin sede yagal gorko wahidin goto pet ala ru'yati hilali ramadana e yegol lewru suma kambe fu be ndari be yali bawni fotoro fe isada goto pere wi min den laado mino lewru ndo be hori amma ru'yatu shawwal amma yegol juldando bayde yande no yette babbe no dudi de andi kuji mabbe din yegol juldando li iftari fi hunto gongol don fala tasbutu tabitirta illa bi shahadati adlain sona sede yagal nundo be dedo goto pet so ari ko nun di hola so wi en wi suma nay na juldan na en ho en ta mo fenay kono en jettata na huta golmo id qad lam yujis ar-rasul sallallahu alaihi wasallam daginali shahadat al-adli sede yagal nun do dal wahidi goto fil iftari ka hunta gol tanbihum findingol ko banginan tay moƴƴa marra hilal ramadan kala yiwdo daragol lewru sumaye wajaba ala yare kanko waddi keman e suman le horata wa illam tuqbal shahadatu hay sede yagal makko ngal yetta ka wari olani be benni be holaki de be yetta sede yagal makko kanko tum madama kanko non o felito yi so nyami jangore o nyami sumay ko yo ho wa marra akala yudo hilal al fitri daragol juldanu num fi huntagol wari o déclare o lam tuqbal shahadatu sede yagal makko ngal yetta ka kanko la yaftiru hunto tako en fami Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sawmu yawma tasumun korka ko nyande on fo hori do ton wal fitru huntagol yawma tuftirun ko nyande on fo hunto do ton wal adha ko ni julde donki yawma tudahkuna ko nyande on fo hirsa ton layoda al madatu sabiu windande jeedi da bere ne fi shuruti sawm ne yewta en fi sartieji korka din o hukumi sawmi ramadan e nyaawre o hukumi sawmi musafir e nyaawre korka setejo wal maride e nawdo wa shaykh al kabir e mawdo nayejo wal hamil sonnaju sowido wal murdi e sonnaju muynino alif shurutus sawm sartiji korkadi yustaratu hina sar'ina fi wujubi sawmi e waddagal korka kan alal muslim e do juldo on tigi wana juldo an yakuna nde wonata aqilan mardo hakkil balighan hilli faado inde kawli sallallahu alaihi wasallam rufi al qalam karamongol banta nam an salasat ni be tato anil majnuni feto hatta yafiqa ha ndikka wani naime dani do hatta yastaygizo ha fina wa anis sabi e payko hatta yahtalima ha kun hoydito ko don ha kun hellife wa in kanat salat ka muslimatan ko jul ko sonnajo juldo haray sartina yabono wodi yustaratu laha in sartina nama fi sihhati sawmiha inde sellugol korka makko kan an takuna de lato to tahiratan ko labo do min damil haydi wan nifas yi jam fi laye be so ngaro wonday kanko on sartina yabo don no beyditi tay ko sonnajo rigali sallallahu alaihi wasallam fi bayani fi bangingol no kusani dinil marati bitagol dina sonnajo be maki alaysa e onali ida hadat sima fila de lam tusalli yula ta lam tusma horata kono woni ba al musafiru setejo be mana voyageur jo no horita ida safara al muslim si juldo voyage masafata gasirin voyage ka julde de rabbin dinte wayno 48 milan ko mail chapanna e jetati mail goto non ko kilo tati ko enen darata don e mail didi ko kilo tati jonnon mail chapanna e jetati ko kilo jeli yaltinta e dum ko hella 100 kilo ton rakhasa law shari wa shari'a on newnani ma fil fitri huntagol ala an yagdi yadun do yobata ma aftara ko hunti kon fi yamut inda hudurihi sanga nde o hewtiti le qawlihi ta'ala subhanahu Allah faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra thumma warifti kanko in kana silat ka sawma korkan fi safari ka voyasi
la yashqu sattata alayhi makko fasama o hori lakana ahsan aray ko muri labede in kana silat ka yashqu alayhi satta makko faftara o huntike kana ahsan aray ko muri labede hunde buraduma liqal abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kunna min latin nafzu med en haba jihad ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan der sumay sabden andi jihadi uhud ndi wo jihadi tabuka ndi wo foko sumay fatu makka foko sumay faminna tayno yame jihadi hunain foko sumay o yi faminna no yame as-saim hurudo faminna tayno yame al-muftir huntido kono goto sabotano god fala yidi as-saimu hurudo yi ano keldere makko alal muftir e hore huntido wala al muftir huntido yi ano keldugol makko ala saimi do hordo goto sabotano goddo thumma yarawna riftu be yi woni anna man wajada quwwatan on kala hebudo dole fasama hori fa inna dhalika sanu hara laba wa yarawna be man wajada dufan kala hebudo lo ere fa aftara hunti fa inna dhalika hara dum do kadi hasanu laba jim al maridu nawnu don horilta إذا مرض المسلم سجل هوري في رمضان نرسومه نظر كوي ndara hore makko nayo tewto hala docteur tun docteur be buy nyamminay nodi buy be docteur on nyamminde soma yara militabe be nyamugoy fen kana solat ko yabdiri mo way ala sawmi horugol bila mashaqqatin kalda e tampere fi tun su docteur wi taw hor shadidatin tidunde sama ko hor wa illam yaqdir stay o wawata o yitike o wawal aftara ko hunto ثم إن كان رفت سلاتك يرجو كو تجد البرء سيلغل كناونار عند تجاكا من مرض إمر دي ناونار مكونه فإنه كان كو ينتظر حبته حتى البرء ها أسل ثم يقضي رفت يوبا ما أفتركو نيامون وكون في إندرم وإن كان سلاتك ناونار لا يرجع تجاكا فيو برؤه سيلغل ميري أفتر كو يونيام وتصدق وإتصدق كل يوم كلا نيال يفتر نغال ونيام بمدين mudore nden goto min ta'amin imorde nyamete ay hafanate gamin ay nyedande juude di tew ngawri ma maro ma fanya ma kaba e qawlihi ta'ala wa 'ala alladhina yutiquna fidyatun ta'amun miskinin dali ash-shaykh al-kabir mawduna yejo ida balagha si hewti al-muslimu juldo wa al-muslimatu ma juldo debbo sinnan dubi min ash-shaykhuha imorde nayew la yaqwata o wawata dolnude ma honude makala somi korka kam wata horude hande kadi aftara ko yo nyaamu wata saddaga o sakko ala kulli yawmin do kala nyalande iftiru hunde o nyaami bi muddin mudore nden goto min ta'amin legawli ibn abbas radhiyallahu anhuma rukhisa nawina nama li shaykh al-kabir wonande mawdon nayejo capande jeetati e to dum ha capande jeena ha eston an yutimande o nyaamata an kulli yawmin gay kala nyalal miskinan de o nyamminta kala nyallal miskinan miskinajo goto wala qadala yobul fawaki makanko ha doni ha mawdo alhamilu redujo wal murdi'atu e muyninowo idha kanat silatika almuslimatu juldo debbo hamilan ko so wido o yesi horugol kono fa khafatuhu li ala nafsiha hore makko fi taw may aw ala ma fi batniha ma hulani on do karid makko fi taw may aftarat o nyami wa inna zawali al-udhri to manganto gon iwi gadat ko yoyobu ma aftaratu kon ko nyamuno ben kanat salati ko musiratan ko patro mo mari mo en seda ndey mo yoba tasaddaga ko sakko ma kulli yam kala nyalla tasumu hongal horata o itta sadaka kadi bi muddin mudore nden goto min qamhin immorde e ngawri enen lagine do wi e maro fa yakunu hara do lato to akmala la ko burata mo timminande wa azama ajran ko burata mo mawninande joddi so mara moye yo horu nyallangal yonanimo wa hakada ko wononi kadi al hukmu nyaawre ndem bin nasbati ko dambiradum ila al murdi'a faade sonnajo muynino ida khafat so hulani ala nafsiha hore makko wala waladi ama hulani biddo makko lam tajidu hebal man turdi'u lahu laha mono muynina mo bobo aw lam yaqbal ma hebike muynino kono bobo jabali ghairi ha goddo go ko ina mo kanko wada hukum ara nden do nyaawre kadi mustanbatun ko nyedande ko bulinande min qawli ta'ala kadalul Allah wala alladhina yutiquna fidyatun ta'amu miskinin fa inna mana andu mana yutiquna wa hibetagana yutiquna ko ibetagana don kono bi mashaqqatin shadidatin ko ndude tampere tidunde febbitule fa in hum staykam aftaru be huntike dadaw be yoboya aw amuma be nyamino ya miskinan tandi hani findi nay koy en dido ino do
awalan man farrata kala no welsindiɗo fi qada'i ramadana e yoɓugol suuma e biduni udurin ko alda e nganto hatta dakhala alayhi ramadanu akhar ha suuma e go naati tawi mo ɗon oya yoɓaka roñ fa inna alayhi rayno fawi oɗo an yutima nde o ñamminta makana kulli yawmin remplace kala ñallal yagadihi ngal o yoɓata miskinajo na si goy ko yo ñammintugo ron kawde ko ñallal ngal o yoɓata be o yoɓay ngal ha o gayna o itta kadi muɗure goto o hokka miskinajo yoɓugol korka kam ko yoɓugol ko ñawli kon ñammingol miskino ñande o muɗore goto ɗum ɗon ko amandu makko on ثانيا من مات كلمة من المسلمين يمرد جلب عليه صيام تا كوركا نفاويمو قداه كيو عنه كيو يبام كوركا كان وليه رونا يبمو به na be daro tumbe mapo ko no be sendirta cionci jawdi ko acci peron kama paade no be sendirta nyamale alla e nyamale jawle yimbe ben ko on tigi acci le kawli sallallahu alaihi wasallam man mata kalama ido alayhi nafayimu siyamun korka sama anhu waliyuhu ko wali makko horam mo kabaha makko wa qawlihi e mako liman sa'alahu wa nan dollandi do makailan o wi enene laado